Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kenhuan ginong Traymon Sngoba, kibadan hapo kenhuan accredited social health activist, bat kiblatipait ba kum ki asha, henin kasngik lalet banyakan doy ka kong RM Kurba, DC Kariboy, nakabenta ban penpaw ikajing kabakila juman bat kajing sya iben, kabakila kendo nakapor sya kapor, hakapor kabaki syakri yakipait ba. Habalik banyakan doy ka kong RM Kurba, dalam khmat akakong Mira June Mersing, President ka Meghalaya Asha Worker Union, nang ta uba plilat tiuso advisor ki Asha Worker Riboy District Unit, lembat ki wei kinong tray Asha Hariboy. Lengba ka te ka jinglay kendo ka DC, ki te ki Asha klapan sngaw, siya ka DC halor ka jing kabakima nakapor siya kapor, kata hakapor bakilet ban syakri yaki pat ba, hakate ka sngi, kilapan sngaw ru ka jing sngaw kya, kabajur halor ka jing siya at hombor, nektakti ka way ka nong tray asya, kabadang suggestion, hasnong umjarasi, hakabakaway ka nong tray asya, kala siya aktakti, hakapor bakadang pendep yala ka kamram, hakabayaday bat kilat jing yada, hakaklam COVID kat kenday. Ya Asha Worker Senior di Niwan hang ni hapo abania kendu ya IDC hang ni hapo nongko Riboy District Mentagasni kadau kalong na kabanta ke jing syak takti bar ke jing syak leben jong ki Asha jong ni ki badon hakeleng ke jaka jong ke jalan me halaya hi baro patoi bar kumju ru hang ni Riboy District kadau ke bakongsan ba pelong ini benyenuan mentah hang ni hadisi jong ke Riboy District kadai lang ba ke jing syak takti jong iwei Asha jong ni kabadai man ark sautarik kabadai hapo kasinong jerasi kabahap hapo kanong po te kajing sa takti jong ini asyaru katkum kajing tip jong kadai tang nakadaw ba ilet halor jong ka COVID-19 te kalong ka aka ka bas ngsi ken nakaliang jong ni nalor ba ki asya ki kinong try mon sobha ki try la kabanta ka kot ka kiya kabanta kajing bah kajing minat jong kipat ba anong sangsinong hi te ha kajing sisya nakaliang jong kipat ba anong sangsinong ni kwa akan niki bakin dang ai kejing tray lang la ni kejing persya ni ngi ki asya kanang bangin dang la banwan ra ka kot ke kia aso ka sinong katau mrei ke ai ka basisi kalong bana kaliang jengki haja ka bakin ya ai ke ki diang ke ki ka man bakin tray lang ba ni i pan ba ni kum kini kejing le ben ba kejing ngoben jong ki asya ki jeng ki bana ka por sa por koot na kaliang jeng ni smong tenak ru ban ni osmong bana kaliang jong ka sinong jersi kala persyang banwan ra ya kejing peniusuk kapadang jong i Asya bat kita kibakta pi Asya demi hurray nakaliang jong kami kaliya Asya Worker Senior ni small bangidon ka jing small kan balada ka don kano kajing suk kidai ban penyesuk hapo ka an om ya ka bakin penyesuk hapo kasinong namar bakila takti ya ka breu ka jeng tingiwan hang ne banya kendu ya IDC bat ni small ban ai kublai ro bahasya bangin batai ya ka jingmot ka jong IDC ila dek batai pa yang ni ila klai ban singkiai ka kam ila ya turu yang ni bana kaliang jongki kila ada pelong ya ke meeting bania kran nak benta jong ke dakam na kaliang jong ke union hi ha ke banengkong ni dangmut bania da ke FIRT nrai ni na kaliang jong i Asya bat ki bahayin ki ong ba kasnong kala penbet bakan don ka dor basnong ngi ap ya ke jing ya penbet jong ka dor basnong bat ngila ayu ro kubor ba haden jong ka dor basnong kila penyusup i Asya bat kita ki basyo i Asya jong bat nakaliang kajong iru iksaay ke information ke ya baru khot kirang ba snong bakin ay ke jing trelang baki Asya ki badon halaki snong kita ba kanum ni su non sikmat kum gane ke jing ja te nakaliang kajong iru ni lasmo so ternat ya ke jing kren ni DC ben sngo ba kalong siya ke badon kam hando kata-kata baki Asya ki jongi baki tre balik syafil kinyo ke jing trelang na ro ki pat ba nong snong ba kamtam kinong punya kap snong kam tau kata ke ke bangi yo kan kren baki